Amatayamo kurwase Kenyoro kia Liondonga imeyake umbu he kaunti ya Kisii nigere biriro kubwatikana n'ugo kwa mwana omonyero w'emyaka 12 hase nyagitali yamo hime yomo cy'obusongo nabono nigo basinyirwa kane piri ye milioni ya muchinu gutaine eliwanchirwa komwenya negosira Ruth Mora igabera senkendwa sege kabono asi amatiae yabolironde bwenso bwatomo yobuwanja n'abarayiwe soki eliko bakonya muri kicho plani nyakunde aroboturwa senjira yobwikira nase enka yomongina Faith Nyaboke Nyamari abwase tokonyora family ereno muichano monene maiga yokomusiri omwana obo uyolenge kurukwa Ruth Mora uyolenge gosoma ase skuru ya Senior Chief Musa Nyandusi kegati ase kerasi ya 11 korengana na ngina nigo akeretwe esimi korwase skuru agotebigwa abuna nigo omwana oye aigwete bobe abo ase acheta ase skuru elio komoya na komoya ase enyagitali ya Krista Marian Mission Hospital yugotoka ase omochie okisi nigo mwana yoye anyorete koegwa obogweni korende agasira ase enyagitali eyo. Niko na shida, mtoto wangu alikuwa mgonjwa, alikuwa ameshaenda shule anasoma Kegati Musa Nyandusi. Niliitwa ya kwamba mtoto amesikia vibaya, nikaenda nikampeleka hospitali. Mtoto wangu alitibiwa, ikafika mahali ikashindikana, mtoto akakufa. Wona ngina Nyagosira akorerera nigo babeire bagosinywa gwakanira ebili ya nyagitali eyo yakinire na gwikira gwetania cishilingi emilion eyamone chinugutainye icho babwendete gwakana lyo gwanchirwa kwenia omwanchu obo. Sasa ninaomba usaidizi kwa sababu bili yenye ilitoka ni kubwa na sina chochote chenye naweza fanya ili nipate kutoa huyo mtoto hapo aenda kuzikwa nyumbani. Nyumbani kwetu hakuna kitu yoyote, hakuna kinye kinaendelea saa hii juu hawana. Ni mamangu ndiyako, babangu alikufa kitambo. Nigo bono familia yo yasabire obokonyi korwase abantu bokuganio kuya amo nabarayi kobakonya ekiagera amate nigo ere nokonyora gwense mono. Naomba tu msaada kwa chanda kibagendi na mtu yoyote tu ambaye anaweza jitolea kunisaidia. Ninaishi tu kwa plot, nafanya vibarua, naoshia watu manguo, niking'ang'ana ndio nilikuwa nang'ang'ana na lipia huyo mtoto shule alikuwa form 3. Ano na bonde no goichano konene ne piri ya chire ya limire omoko ana bagambi mwana wanje mutokonya gaki mutubwatesi ndutwe kanto kunyara gaki muswatu yatemye kwibanira abana baye nani kene keboke kenyane kya mwagite akya babe umwe msiyo itodu kinyaranga sori simbara tibne gaba na yaito gaki nanto nikibage ndio mwe mpyuse ito bayi akitokonye musiwo nto kunyara tweke ndikwenze gukununeli nganeli gaki nyasa anara mabira gaki atokonya sumusibo yutobwati. Ginko ripoteri egetaseni kia getembe korwa ase ensemo ya nyanchwa yogotoka ime ye county ya Kisii. Eliatariane Brian Nyakundi.